abantu abaqhubeke belalele umculo ingoma kaJumbo idla abantu noma ungavala unganqamlekelele ngisho manje yes ngoba niyakropha ninjalo ithi noma ungavala baqhubeka abantu belokhuze bayithandile abantu kakhulu sibonga kakhulu i-support yes bangakhohlwa ukuthi igcwalisa siyabuya masibuya le sishaya ama-activation waya every Friday abantu kodwa basaba kodwa abantu ngayo leya ngoma basho ukuthi hayi impela kungenzeka impela kungene yona okhosini angazi ukuthi ungihlele kanjani ngoba angithi ingoma kaJumbo singayididike le ingoma kaJumbo ithi noma ungavala inkosi izovula so lokho kusho ukuthi ke ingoma yegospel uyabona yes akuyona kamaskandi yegospel yes asazi ke abantu phela manga bebona amandla engoma bayifisela okuhle ngaso sonke isikhathi so ke asithembe ukuthi nakho lokho abakufisayo enye indlela yokubabaza ukuthi yazi yamnandi ingoma siyathokoza kakhulu suka angivalela nasiphesheya noma ungavala ayathi yabona uyayibhimba ke wena manje